Lijepi pozdrav iz slagalice. Za ovaj tjedan imam jedan savjet za vas koji mnogima, koliko vidim u praksi, nije baš naročito drag, dapače užasavaju se toga. A to je dovođenje u red svog novčanika ili lisnice. Evo, ovo je moj, pa ćemo vrlo jednostavno i brzo proći samo onako na brzinu unutrašnjost, ćete da dobijete dojam. Dakle, ovo je novčanik nešto većeg formata. Međutim, meni je odličan jer u njemu po mojim navikama i mojoj želji stoji većina toga što obično ide uz novac. Dakle, i kreditne kartice i nekakve, evo tu je i vozačka, dakle, neke stvari koje možda u manjim novčanicima zbog svog formata ne bi baš lako stale. Format mi je zgodan i za većinu torbi koje imam, što nije nevažno, dakle da mi stane u torbe i ruksake koje inače koristim. Međutim, ono najvažnije, on je sortiran i u svakom trenutku znam gdje što stoji. Ono najvažnije, nije pretrpan koje kakvim papirićima koji, dakle, nisu vezani direktno uz plaćanje, odnosno uz ono što svakodnevno obavljam kad imam novčanik sa sobom, kad ga trebam. Evo, tu je doslovno nekoliko kartica za salone i nekakve usluge koje koristim pa ih trebam imati. Zatim, evo, možda da ovako bolje vidite. Tu je jedan dio kreditnih kartica, na drugoj strani drugi i to je sve. Dakle, kad vam ovako otvorim, stvar je gotovo poluprazna u svakom od pretinaca, što znači da se i lako zatvara. Ukoliko se nakupi ovog sitnijeg novca, koji dakle inače stoji u sredini, to premjestim, odnosno nastojim razmijeniti ili jednostavno u onoj maloj kutici u automobilu uvijek dobro dođe. Evo, to je cijela priča. Naime, naravno, nadam se i očekujem da znate formulicu red, prema tome razvrstaj, eliminiraj, dodijeli mjesto. Sve što nađete u onome što bi trebalo biti samo vaš novčanik, a ne hrpa papirnatog nerada, izvadit ćete na neku plohu, dakle stol, evo, ili ovako u uredu na jedan ormarić, dobro razvrstati, eliminirati sve što vam ne treba i vratiti u pretince isključivo ono što treba u novčaniku biti. Nemojte zaboraviti da u novčaniku ne biste smjeli nositi PIN, dakle tajne brojeve, odnosno kodove za vaše kreditne kartice. Toliko za ovaj tjedan. Lijepi pozdrav iz slagalice do sljedećeg tjednog savjeta.